Ka Joint Committee ka balat hawker pang lingba ka hukum jong ka National Green Tribunal NGT bala mudui daw President ka khoj ya kawa mentedu halor ka jing shakta kawa mentedu na ka jing pentre ya ka surok juwai bypass na klik tershi sha treyong riang haga khatlai trik naitung kala hiar biang banjurip ya ka surok juwai bypass bat ya ka jinglong jingman jong kawa mentedu. Hakani ka jingher jurip ladon lang u member secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board u Dr. G.H. Charmang, u badiru u nodal agency ka joint committee, u president ka seng khoj ya kawa mentdu makro lamsalan ki parian, ki nongelam bat khot ka senjuk wahesh nong juwai, ki katu ka ni kiri orang ba ka sor juwai na lor kiwai. Ka jing jurip ka sedang nalat klik tershi terter ka surok syaduk treyong riang, la jurip ru yaki jaka pentut kandau hakapor ba pentre yaka surang bal ale jurip ru sya ur khla ban letpet yaka damu pya kabade ka benta jong kawa mentdu kabatan umbam umdi yaki shnong ka sorjuai u Dr. G.H. Charmang habakren syakilat taikubor ulaong ba nakalyang ka MSPCB PHE but water resources kila persyang banwat kilat kilinti ban penkhut ya kawa mentdu na kajinglang kti kabala ban kta ya kajingyo jeng kishnong kasor juai bat ukmi linti baling ba kajinga trilang kani kajing temu kan long ka basaiso halor ka mukot duma ula pentip ba kajing shong bishar kabala long hak arkundai ter jemang arja arpun rio katanat PWD roads keladap ban submit ya ka kaipad halor ke senjam ki balashim Henry ke NGT kam shimlap tiang satya namar ka kai phat kam long ka pasai batling ba ka hukum jong ka NGT ka MSPCB ru kalabatha ya ka PWD roads ban siu ya ka environmental compensation ka basyong dor lai phui lak arpusan jar tingka hadien kani ulaong ba ka NGT kala hukum biang ya ka joint committee bakan net pensisha ki ki balada penjulor bat penbha bat menta kasngi kadika sin ka balai baka joint committee kalawan jurip bat ya kai phat halor ka jing jurip on submit shita yoshwa ka sin shong bishar ka babut ka banlong ha ka shpho trik nailar arja apun rio PE ni ka case ka kadika case ni ka original application 1271 of 2024 hak ba ka title kadai ba Kro El Pariat versus State of Meghalaya and others kani kadika case ka balaya ka to ka ni por te ngiladep la form ya ka joint committee hak ba members secretary pollution board la tongkumu nodal officer jong ni ka particular OA tengi ladep ban inspect la RC ni kani ka ni ka site kat kum ki complaints jong applicant la ni petitioner tengi la submit ka report jongi banangkong bat ba ta hakani ka hearing ka bala long haka ar pakhandai tari ko banai mi arjar panrio ki PWD ru ladep submit lagi jongi action taken reports handrai hakani honorable NGT company yang hon ye kani report namar bagi report ki long ke bamshai tiyangi ka state pollution board kila direct ban recover ya ka environmental compensation la ni ka environmental penalty ka bangila de impose ka halo jangka PWD ka basang dor kumba lai phuwei lak ar posananjar kumta ta halor kani la direct bang ya ka joint committee ban lej verify le ni pensisha ya kini ki balade punjulor bagi balade penbah ta kementa ka de singin ka balai sin haba ka joint committee ka lawan her sini ban lej jurip ya kini ki jing sisa ta namar baka ka matter le ni ka kam ka lang ba subjudice ngamla ban batai ya ka basha khaman hantre ka inspection ngladap complete hadu hangni ki jeka ba PE hang ni hapo khimusning PHE reservoir ta hadir ningin submit dai ga report nama ka next hearing kan lang haunu banai Agos Februari dengan submit ga report jingi sitio shwaya ni report ta tertering kilawan ki jingya sendran lang bat ki senjuk orang ba sinong ki fishing association namar the concerned party hagaji saborok haji long ba concern ma any is a environmental issue tingila persyang onde tanga taga ko order ngila persyang ban wat ketika lahar kelenti hakano kor kom ngila ban remedy dan ban penkhu je kini ka man tu namar ngi i ba ka siltation ka dan sisa ka laban kata ya jing yo saka sinong juwai borok wai ta kaladan ka to ka ni ki jing ya batai ke belong ki basai so hak ba
apa nya ke PHE ke pollution board ber ke water resource ngin persyang ban trelang kumno ban pen kho ye kene ko kadam hang ni khanang ba ka jing sakasno ka thau ka jongi ka long ka babyang manum sa ka ha ka ke jing dap siap dap mau te ye kene ngila inya chakamat tingi khimel ti ba ka ai ka jing tu ko ba kan long ba sai so te ne leong I siao ki kam sun ju chnong siao si on mai just get mo ba ha ga group po su to yam lang ni to ni jing kle de ta chnong ro wi kam tam ko am kru yo ko wi la ko siao su wong man yo kat kam ki inspection ni la ndo stan yo man wa man ne leong I man pun ni ja yo man bat ki kam ki dam man ka wi klam man ne leong ka pollution control board mo ki man ki okay bagi la M1 wan jing la man ki kloi bagi rap yuluti wa gani kejing inspection gini hani man go ko sai so to la kan ni sni berdam to le man gam to la ba ini lian sunjuk la yu ha bi kan ba ha bi kit kia la ni le bin tai ba hai miet yang chnong joai ro ko ni ba ro pnem ka mi ga ko go di kan ni ko am tru to ro chlu ko chnong joai to yu yo wong teman I request ai sarkar wa ka di mi sa ba ko le chim kia de ni kam nang wa yo le man gam ko ta ko am kra slo te ni leong mangai te wong chboy no ma tos le kau tri chnong ani ma em gin tin chboy ko am ni ba o to ani to ma tos ni ro ja to liwa burom ya preso gi media gi em lang chru in ni ga stensing ni bantao la inspection ni ga kam ha jing to ga order go pa NGT ini kalian yang ki he chnong ga mo ong alam vice president yang ga he chnong ne ke jak dai perkhat wo to em lang wo ro andre em ki perdi he chnong go se jingai mi wi em lang dan ka liang yang ina ka por ko wa ai wa ga ni ka wa man tu man ko khoi ko suba ko ne wo sa ha ka paten to de ga yang I ka paten yang I ko chibat chipor ran hi ko dalai ni nes lai par thai andre ko em ka mi I to ke paten yang ki khon ki su ki persa yang I go dawan men step man ko wi kate to ka jing yoluti yang I ka jing angnot yang I kam ki wa he ki wa sencari ki chnong ki thau yang I kam da ong malam ni wa ka ni ka jing wan yang im to du ye ka chnong ki musnyang ni semen len ni ye chnong lom karbiang andre ye ka chnong jwahi ro ka wi kam ong wa ka umbam di ye kendi 100% jen ngai on na ka wa am tu di umi dalam to na wa mungot kam du yo ai ko go jingot hadu ni ka sngi le la tharai jen ki yung ki sem ki em ko chnong jwai la debu pi daga that wali khmut yong pai up sia chi yung pi chna be pi je clear wo mi nga ka da le man ka por hayung a le man ka tiaw yo ye te jing je clear ndrei ka jing snyau kmen ni wa wan lang chrup wa presiden ka khoi wa man tu gini yo he em lang ni wa kam do malam tu yo em ka jing kermen wa man step mengwi na ka liang ka pollution na ka liang yong water resources na ka liang yong PHE gi bi tawan department wa em lang ni wa yuluti wa hakini ki snemo do wan wa gani ka wa man tu yong I uman ka ko khoj ko jinger o yo ka pateng merit man ka wi pen em kam o bi ubami ngana ka liang yong ka urang ba chnang ki musnyang na ka por ju komplinya ju ongai ka PHE bom em biang di umbam ha po ka chnang juai ro wi kam tam na I ko lai leng ba ka na po chnang na I ju kwa awo pa peng khoj ye gani ka wa man tu le uda dap I khun dau kam tam he ding na do chna gi ta ka surok du yo jing je clear wa pun wa dap chini wa am tu hadu wa ki yung ki sem yong ile jen ki bi ki yung ki sem gu em nei ni le ndam gu yo te jing je clear ta ka mo ong piang ban se sin yo li ki ka mo ong ma lam vice president yo sunjuk wa ka sokar cha ba gu chin khia ye ni ne ben ta jing men toy yong pai ba bu bon malang kamu ada tengkemo itu wa to gani to ka third inspection kamu pha na ga NGT mi cái này cái third inspection đó tọ là cái tụ cái case của cái đi cái vạ mình tự đủ khối ang cái vạ mình tự đủ đã initiate cái taiแต่ว่าปล่อยชะดูอีthird inspectionในบ้านที่ inspection อยู่ดมัน individual ที่ first ที่ second แม่หุ่นกับ tribunal มันก็มองไปกับ court แม่หุ่นกับใหญ่แต่อีว่ามันนี่ก็เจียอีว่าเองนี่ report ในบ้านdur ki wo submit kale man ki wom baik wom biang de chna ni ka tai ka ki debris wo mi ka tai ka sorok man kita yu tu ki sa tai wa tu dan ne to haden wada pne ki haden yo ki mi ka tu ka ketika order go menchwa da onga di impose go fine ya da piludi da yiga temat de chimkhia gini gi ne gi jing wan yong gini
kini ke joint inspection le man no ka direction yang ke NGT to di direction ga wa ni nodal officer o yo man yo man te wo coordinate di department soro ta deman positif juga ta da yoi wa to iwi wesnya hun ni ne liang yong i wa itai wena kle nei tai was dang kata ketu ke debris ko tu cha liar kam ha ketu mut de protect ga ne kata ko angi ga geo yi ketu ha geo ya ite mut rap snya huni ne ba wa man so man sla ni ga ya la ya pelut bor ya pelut poisai cedo cita si entity ta kata man ga ko bor ga wa penyu ga man positive aspects dan nadin ite hello hadin ite ya gini gi van gi issues chemi wa ta wampu yule ta rangbon kita gi wa work to be done kami kata ka desiltation ha mentudula mpunut ku sedang mpu emu ule gi kita gi desiltation ha keleng ta hadu entu de poi hadu haini ha bupia ta haini la dia discuss ta penyu gi kata gi wa ya kata wa kam ga dam kata check dam ka wa yo ring yo ring hai tu la de jor ha ga desiltation de bon ni wasi wat we bon itu i we jemut yang ga mentudu to na kita gi lose siltation ta gitu mye gi upong khoi na ba em gi wa man responsible mem gi department gi wa man responsible hai ta ne ba kat kam gen tu gi discussion ni PHE la ang ga i to gi wo use ha em to gi tre na da ne ta DC la ang ngau law and order ta kita ro bon gi wa ya no tai ta em gi wa ye coordinate khnang wa yo is ye ka ta ga proper solution ta halorite ta snyau hun ha intu wa tu ma George ni koru ma George Charmang ta yang ga yi nodal officer da iu ya kata ga suggestions ko wa ki thok gi mentu wo thok gi PHE cho o ha khnang wo yo pan gi ga funds yo pan gi yi khnang wo o yo view plai yi te yi yo em ya kata ga solution ta snya suk ete wo da bien coordinate yuluti i wa uman kam ga ta iviran hi i kam gi berupa ba ne ba im to ni department kam gi berupa ba man chimi gi ga kobu ko wa lengba ga yong pi press wa u korpar i ya ki nong mi khamat gi yong i ki MLA ki MDC ni wan ki wa to i ki wo pa i ni ka ba ga miat yong ga juai wa chim khia ga ni wa coordinate wa chim phi gi ni ki wan ki ni ki wa u yo rap hi gi ni ki how news ne ma ha ga ni ka don pa in tu ni ki chakri sarkar man gi bru sket ki wa yeu ya cooperate ta de chim khia ne liang yong i kamu minister ne u MLA yong i te yulti wa gani ka lai ka khamat wa yo ai ka solution channel ma kan ne gani